nzabikora, ntabwo ibyo nzabikora. Umuntu wese uri kumwe nanjye hano Imana imuha umugisha. Ni nayo mpamvu kuko turi abanyabyaha, dushobora gukosa, dushobora kuvuga ibintu tugashiduka twavuze ibintu Imana itemera. Mujye mureka dusenge twiragize Imana. Jihad arafunze, Imana imugirire neza. Ndabona hari umuntu wanditse ngo Jihad arafunze, Imana imugirire neza. Abo bapazo bose Imana ibagirire neza. Timoteyo mu gice cya mbere umurongo wa 16, ntabwo Imana itwemerera kwishimira abantu bagiye mu nzu z'imbohe, like umuntu anezerwa celebrate, no, je ntabwo nya celebrate icyo kintu, narabibabwiye kuri live y'ubushize. So Burundi, you have the big energy. DJ Kibos, oh thank you man, DJ Kibos. Tuzoza mutama yago ni good, ni fresh sana. So mujye mureka ibintu tuba twavuze hano, hari ibyo tuba twavuze tugashiduka tutagiye mu murongo w'Imana. Ni nayo mpamvu ngewe ndangiza live dusenga, abantu mwese mwatapinze screen ndabakunda cyane. 510 Imana ibaho umugisha. Abantu 150 twe turi kumwe hano, Imana ibaho umugisha. Abantu mwatanze amagift, Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha utagabanyije. Imana ibampera umugisha. Rusagara Ethan Maxime, thank you, how are you Mr. Regis Mugisha Fabrice, tugukunda kubi, naye ndabakunda. Fiedo M23, naye ndabakunda kuko ngewe Imana yandemye mu rukundo. Imana yandemye mu rukundo, nta muntu numwe nanga, nta nuwo nteze kwanga. Isaac ICU, nta nuwo nteze kwanga. Nubwo sometimes ibintu nyine bigonga umuntu, ukabona umuntu agukoza ikintu, kuko ngewe ntago numvaga ko igihe tugezemo cyangwa ibihe naciyemo, ntago numvaga ko umuntu akwiye kuza aje gufashwa ngaze kungambanira men. Kuko iteka ryose nyine nagiye mbibabwira bino bintu bagahita babyita prank, cyangwa bagahita bavuga ngo ndiriza ngo ngira amatiku. Nigiye mfashe umwanya wo guceceka, nigiye mfashe umwanya wo kuva mu gihugu nkigendera, baracyankurikira bakaza kureba byo nariye, ibyo nambaye, ibyo baracyankurikira. Ariko ndagira mbabwire ko Imana yangira imaso. Buriya narababwiye ngo ikintu nserebura cyonyine n'ubuzima. Ntabwo nserebura imitungo, ntabwo nserebura ngo kuba mvuka ahangaha, ntabwo nserebura ngo kuba nsa gutya, nta nubwo nserebura uwo ndiwe. Ngewe nserebura ubuzima, nserebura life. Ni niyo mpamvu nabyaye umwana nkamwita life. Umwana wanjye yitwa life. Urumva? Rero mwabantu mwe mugire urukundo, mushyigikira abantu, mugire mute. Ariko hari abantu baba barizize. Ntuzajya uhura n'umuntu ukabona umuntu yacitse akaboko cyangwa yacitse akaguru, ntukajajinga, uzajye wigendera. Ariko abo bantu baba bafite ibintu bibi bakoze. Ntuzajya ubona umuntu ahora ahantu hamwe, ukabona umuntu ntajya akura, ukabona umuntu ntagatera imbere, ukabona umuntu yaragwingiye. Abo bantu barizira, abantu bakora ibintu bibi. Uru rukundo muba munyereka hano, ntabwo uru rukundo ari urukundo ruva mu bapfumu, ni urukundo ruva ku Mana. Ni ukubera ko Imana niyo yaremye imitima. Umutima wanjye murawusoma mwebwe, birabashobokera ko muwusoma mukabibona ko nta mutima mubi ngira. Ni gute umuntu akuza kuri live avuga ati ndashaka ko mfasha, ukampa ikiganiro ukakimwemerera, neza akaza akakugambanira man. Mureke dusenge. Hanyuma Imana ni urukundo, natwe yaturemye mu rukundo. Ntabwo dukwiye kwangana, dukwiye gukundana no gushyigikirana, kuko Imana ni urukundo. Ngiye nababwiye ngo nta muntu nanga, nta n'umuntu nzarwanya, nta n'umuntu nzafata umwanya wanjye ngo ni nayo mpamvu mba nkoze live nkaza kubibabwira. Kuko uyu mupeti mwana mubonye hano arimo gusaba ikiganiro. Umva, Imana ibampera umugisha. Ahantu navuze nabi, ahantu navuze ijambo mukumva ntimurikunze, mumbabarire. Ahantu navuze amagambo mukumva ntabwo ari mazima, mumbabarire. Mumbabarire, kuko ntabwo wakunda Imana wanga abantu yaremye. Ubona ko ndimo ndababona hano muri abantu 120 ingahe abarimo kohereza amagift, ndimo ndababona. Imana ibaho umugisha. 520 bingahe. Ntabwo muri injiji, ntabwo muri abantu bibeshya. Hano harimo abamama baraye ijoro, hano harimo abapapa baraye ijoro, hano harimo urubyiruko ruraye ijoro rurimo kumva ibintu ndimo kuvuga. Ngewe iteka ryose ntabwo mvuga ibintu bisenya. Ndabakunda cyane, nzambabwira ngo ndabakunda, mujye mubyumva nk'ukuri. Kuko biragoye kuba nababwira ngo ndabakunda ntimubyumve, ejo nakwitahira cyangwa nigende kuba ariko ngenda bakunda. Kandi mbakunda ntarobanuye, ntabwo njya ndobanura ngo mvuge ngo uyu nguyu mukunda kurusha uyu nguyu. Ndabakunda. Imana ibaho umugisha.
Imana bampera umugisha munanyemere rero nsengere uyu mwanya mwampaye, nsengere izo gift mwampaye, nsengere ibintu byose mwankoreye byiza. Ngewe urukundo rwanyu ntago nzigera ndukinisha. Abantu bose bakoze subscribe kuri Yago TV show ntago nzigera mbakinisha. N'abantu nubaha, abantu bose bamfollowinze kuri TikTok nubo bagiye kumfollowinga, ndabubaha. Imana ibaho umugisha, nzajya mbasengera. Abantu mwese mwankurikiranye kuri YouTube Yago TV show mugakora subscribe, Imana ibaho umugisha, ndabubaha kandi ndabakunda. Abantu mwese mumfollowinga kuri Instagram, n'uyu munsi mugiye kongera mukamfollowinga, mugakomeza mugafollowinga Instagram yanjye, Imana ibaho umugisha. Ngewe aba followers banye cyangwa abantu bankurikirana ndabasengera, kuko ntago nza hano muherereye, ntago nza bo muri bo. Mushobora gusanga hari abamama bari hano baraye ijoro kubera Yago, hari abapapa bari hano baraye ijoro kubera ngewe. Rero ntabwo urwo rukundo n'izo mbaraga n'ubwo buntu mungirira ntabwo ngomba kubikinisha. Nubwo igihe cyageze abantu bakanyerekana nk'umuntu mubi, igihe cyarageze, murabizi u Rwanda rwose rwaranyanze. Ntabwo ari ibintu byo kuca ku ruhande, kubera ko media yinjiye mu itangazamakuru yayije ifata umuturage iramunyangisha, abaturage baranyanga. Urabyumva? Ariko ngewe sinigeze mva ku murongo wanjye, ntabwo nigeze mva ku murongo, kubera ko nari mfite focus yanjye ni Umwami Yesu. Uburinzi bwanjye ni Umwami Yesu, uburinzi bwanjye ni Imana, uburinzi bwanjye ntabwo ari data, ntabwo ari mama. Uburinzi bwanjye ni Yesu, uburinzi bwanjye ni Imana. Iyo urimo kurwanya Yago wowe uzi ngo urimo urarwanya Yago, ariko urimo kurwanya Imana, ko Imana yandemye inkunda, Imana yandemye inkunze, irambwira ati mushyize ku isi. Urumva? Rero bantu banjye mwese muri hano, Imana bampera umugisha, mukomeze mushyigikire, mukomeze mwumva album yanjye, mugende muyisharinge. Nimumbona naje kuri live, nta bad energy ngewe ngira, nta negative ngira. Abantu banzi baranzi, abantu twabanye baranzi, nuko abenshi babihisha aho ngaho i Kigali bakabivugira muri comment cyangwa inyuma iyo ngiyo mu duce twabo. Yago yari umuntu mwiza ariko akaba atabivuga kuri kamera. Abajya kuri kamera bakavuga ko nari umuntu mubi, bajya kuri kamera bakavuga ko nari umuntu mubi, ariko ngewe ndabizi ko ntari umuntu mubi. Sino kwihereza amanyota n'amaranka n'ibiki, ntabwo ndi umuntu mubi ngewe. Ariko baragiye bambrandinga nk'umuntu mubi, umwicanyi, umugome, umunyeshyari biki. Ariko wagira ishyari ugafasha industry, wagira ishyari ugafasha abajene bazamuka, wagira ishyari ugafasha. Mureke dusenge. Slim Jesus TV wagwana, uri umuhanuzi bro, I swear kabisa Imana izagume kuguha ayo mavuta, kubera ko utabibona ntabaho kabisa. King Inkotanyi, ngewe ikiza cyane mbabwira ko ntago ndi pasteri, ntago ndi umuntu ugira gute, ariko ndi umuntu Imana yaremye ikunze. Ngewe Imana yandemye inkunze nkuko nawe igukunda, nawe yakuremye igukunze uri kuri no live. Imana yakuremye igukunda, buri Imana ikunda umuntu, Imana ikunda umuntu. Ushobora kubona umuntu ukabona ngo yasaze, ngo yavuyeho, ukamusuzugura. Ukabona umuntu ukiri mutoya cyangwa wambaye nabi, wakennye, ukamusuzugura, ukamucaho, ukamucira mu maso, ukamuhimba amazina, ukagira gute. Ariko Imana ikabona ni umwami, Imana ikabona ni umwamikazi. Wowe uramubona ukabona ni mubi, ukabona asa nabi, ukabona ni umugome, ukabona ni indyarya. Ariko Imana yamureba uwo musore ikabona ni umwami, yareba uwo mukobwa wowe urimo kwita indaya cyangwa urimo kwita ikirari ikabona ni umwamikazi. Nuko nguko Imana ibona abantu. Nuko nguko Imana ibona abantu. Imana ibona agaciro k'abantu yaremye. Ntabwo ijya kubona ngo bakoze ibi, ngo bariye ibi, ngo banyweye ibi, ngo bavuze ibi, ngo banywe. Imana ireba agaciro yaduhaye, Imana ireba agaciro, kuko Imana yakuremanya agaciro kadasanzwe. Irangira gutoranya, ireba mu nka, ireba mu ntare zose, ireba muri bya bihumeka byose. Irangira avuga ngo mwene muntu ni ukwiye kuyobora inongobyi, n'ukwiye kuyigenga inongobyi. Urumva icyizere Imana yakugiriye? So icyizere Imana yakugiriye wigitesha agaciro, urarenze. Umwana w'umukobwa uri hano reka nkubwire ngo urarenze. Umumama uri hano uteye ubwoba, urakomeye cyane, uri umuntu ukomeye. Umusore uri hano urakomeye, umugabo uri hano urakomeye, uri umuntu udasanzwe. Munyemere rero banze dukine kano karirimba. Hari umuntu tubwiye ngo tubanze akarimbo ka gospel mbere ko dusenga.